kodwa beniba u4 ukhona ubaba uShwi noDludlu kodwa abasekho siyazi ngoba bangasekho kulimaza kangakanani leqembu lokho lakhe nje ukuphuma ababa waShwi obekhona la eqembeni angazi noma ubaba uDludlu becula naye becula impela mfethu beshana ibhisi wakwabo kwalo oh no oh wakhe mfethu akusilimazanga leyo nto ukuthi nje ngoba phela umuntu akafi kwasimosha enhlizweni bhuti ngoba thina nje asazi ukuthi beze besiyeke ingoba ngani ngoba thina sasingasicala ukusho ukuthi ke mhlambe na ukubheka lesingeke sikufihle ingoba mhlambe umfowethu babe mhlambe bembono yabe ingabonanga naye usho ukuthi lo wakithi wachama ehlangana nangishiya anginankinga nayo bona basho ukuthi bayiyeka omnyawathu yami omnyawathu uyayiyeka manje leyo nto sibona yasimosha bhuti yahlubula impela namanje mfowethu ubani wathi uyayeka cha lo kwadludlu wathi uyayiyeka sengisholo kubo bobabili nolona uShwi wathi yena usathi usamila usho nje lezo zinto ezinje besho nje umfowethu ukuthi salindile mhlambe nabo basangahamba khambe kuthiwe ngoba azange sisho lutho asazi lutho ukuthi mhlambe khona inxa esaninxeka ukucha akukho ya asazi imali umbukeli lapha ekhaya njoba kade ke sike sasho ukuthi ukukhulu okuzayo singani nje fahla ukuthi ulindele kodwa khona ukukhulu okuzayo ayeza amahlanganani kuleminyaka engakathi na leminyaka engaka siyazivuka sihlupheka thina sishaya lengoma yethu kodwa namhlanje nina sesijikele bafowethu kuleminyaka engakathi na leminyaka engaka siyazivuka sihlupheka thina sishaya lengoma yethu kodwa namhlanje nina sesijikele bafowethu ngoba thina besingazi uthi singasijikela kanje ngoba thina na awudala sabalaza kanzima ngoba thina besingazi uthi singasijikela kanje ngoba thina na awudala sabalaza kanzima kuleminyaka engakathi na leminyaka engaka siyazivuka sihlupheka thina sishaya lengoma yethu kodwa namhlanje nina sesijikele bafowethu we baba uyangithengisa ubaba uyangithengisa we baba uyangithengisa ubaba uyangithengisa ubaba wami ngithengisa salama ubaba wenzani ubaba ngithengisa salama simu we baba uyangithengisa we baba uyangithengisa ubaba uyangithengisa we baba uyangithengisa ubaba uyangithengisa ubaba wami ngithengisa salama ubaba wenzani ubaba ngithengisa salama simu we baba uyangithengisa impisi istinile babe sishaya amadoda angangoba obaba basele emakhaya hamba siyanele ndlovu impisi istinile babe sishaya amadoda angangoba obaba basele emakhaya hamba siyanele ndlovu impisi istinile babe sishaya amadoda angangoba obaba basele emakhaya hamba siyanele ndlovu impisi istinile
Mhlaba ngwenzeni mina mhlaba ngwenzeni kanti mhlaba ngwenzeni mina mhlaba ngwenzeni ngisho ngomhlaba zonke izinkiyambi yazalo mhlaba ziza kimi kanti mhlaba ngwenzeni mina mhlaba ngwenzeni kanti mhlaba ngwenzeni mhlaba ngwenzeni ngisho ngomhlaba zonke izinkiyambi yazalo mhlaba ziza kimi uyawubona lo mhlaba uyawubona lo mhlaba uyawubona lo mhlaba uyawubona lo mhlaba into zami ziyajika jika mbukelo Perfect TV lapha emakhaya sanimukela ngiyanibingelela konke befinyelela khona igama ngoShepherd kaManqele ngidabuka phansi wahlabisa empembeni isigodi la ngibuya khona nasizwa ke namhlanje singena kanjani akuxhunye indawo khoma othothula khothu uthane nabani izwi liphuma la ngihleli nama legend ke namhlanje abekho abafana nalabo ngihamba uqede umzansi wonke naba la qabe ngapi ngicela ngakho babujamluti baba asekumukele kwiPerfect TV ukuthi senize nafika nizwe ikhulumela njengama legend acothoza asekubingelela Awusanibingelela kuPerfect TV nabalaleli bonke bomsakazo wona lo. Siyabonga ithuba lokuthi sibe la mfowethu impela nathi sibonga kakhulu ukuthi sibe lapha. Kuwo lo msakazo. Bathi wakhala njengeradio. Nangu lo muntu lona ogcinaza kakhulu. Baba asekubukele kuPerfect TV. Sibonga isikhathi sethu nje nihloniphe namhlanje nizohlala nathi la. Sibonge mfowethu sibonga kakhulu ithuba sibingelele kubo bonke ababukeli bePerfect TV. Sibonga kakhulu ukuthola ithuba lokuthi nathi ke sikhulumele nje esizweni sonke kubantu bonke abathanda umculo. Sihlanganani sithi nathi namhlanje siyayikhulumela ukuthi sichaze nje ngeqembu lehlanganani yonke into umuntu adinga ukuyizwa. Siyabonga. Baba mtekhala ekhoneni lapho ngilala khona. Angikubukele kwiPerfect TV nawe ungathi kubamba ngophona. Hayi injalo indaba kufanele simukelane sonke uma besikhona. Cha nami ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi ngibe la ekhaya kwiPerfect TV. Ngoba nami ngiyaqala ukuba khona kodwa ngiyabonga ukuthi nami sengikwazile ukuba khona. Bafethu uhambo lude kakhulu. Kodwa ngeke siqhamuke sesithatha phezulu nje. Singayithi thasi ukuthi iqalaphi lento ehlanganani ukuze kuqhamuke negama ukuthiwa ihlanganani konke lapho. Ngiyaqala kuwe ba. Nje usushilo mfowethu kusuka kude neqembu ngoba into umuntu engayibona nje kunzima kodwa ke mina nami ngisathi nje mfowethu ake ngingathathi indaba ngithwale mina ngisacela nje uyinikeze umuntu omdala ikhehla ngapha inkunzi ebomvu neshoba layo. Inkunzi ebomvu. Mfowethu kukude ayisuka khona inhlanganani mfowethu sibona nje sibiphe nje asikhale. Saqala sibancane. Safika eGoli impela sengama jongwana. Ngoba nje eGoli sengama 80s. Uqala ukuze eGoli nje nabafowethu njengalona ngale umuntu ekhala. Cha igabancane lapha amake ngisho ngosiphandleni. Futhi saqala kudala ucula ihlanganani. Ngathi nje siqale ema 80s impela ngoba la ngisho nje u85 siqala sasazamanyana kodwa ngo88 ke ukufika kwabafowethu nje ukuthi sibe sonke ngobuningi ngoba sashort ukuthi ke ngabanye basesekhaya ngakho kudala ke ukufika eGoli abangeke ngashona namanye amaqembu nje kodwa ke yami ngisele ijongo hlanganani ngathi siqale ngo85 ngo88 kwayila ihlangana khona impela ukuthi nathi nabantu sebeqala ukubuza ukuthi hayibo qembu lini kanti leli siyanizwa nehlabelela gama lini leli qembu usahlangana ke sengwafethu nathi ke zabalaza ubeka ukuthi igama iliphi awusakhetha ke ilihlanganani futhi ihlanganani siqala ukuba ihlanganani igama ngo1988 futhi ngokuqhubeka ke ngoba nealbum yokuqala siqale ngo93 impela
album yokuqala ngo93 ngo93 ngiyathemba sokukhona inkampani lapho eziqhamukayo ukuthi hayi bafana sondelani lapha eduze wethu impela ngathi nje ukuqala sathola indoda la kwakuthiwa ubhuti wabethu uBongani wayephethe special 5 ebongani uNkubane nestudio sakhona ngikhumbula ngathi kwakuyishendela esaqala kwi-album yokuqala RPM lapho sakhipha i-album yokuqala lapha ethi Induku Ebandla yokuqala lapho phela ngikhumbula ukuthi sayikhipha nje noma yona ingazange iphumelele kahle ngokuthi kwakunezitulo kusakushonele indoda uChrisana ile voice record washo ukuthi jahe yabona into enjalo emncwabeni kanti nathi siyakhona nathi ngoba sathi nathi sobe semhawu ndoda wamusha ingoma yethu uma ndani uyasibona sesile uyangathembi ukuthi nathi siyayo yabona ngabaza amandla cha sayenza ke le kwa93 waqhubeka nje ngokuqhubeka ke ama-album esibili sayenza ngo95 yes yathi saphela isizwe iAK47 uqhubeka ngo88 87 98 97 wathi sakhumbula umtheka oh note yeah 97 hlaba ngenzini iyiphi ialbum enabona ngayo ukuthi le sangena ngayo kubantu hlaba ngwenzeni 90 ba 97 ngoba isaphela isizwe kwakubuya uDlamini njengoba kuthiwa waqhuma waqhuma AK47 kwakuyingoma leyo okubuya uDlamini ngo95 sibuye uDlamini lu-91 92 lapho sake sathi break anya sabuya sesithi saphela isizwe ngo95 kodwa ingoma eyangena kubantu neyathatha ihlangana nayibeke ezingeni lokuba la ikhona namanje ukube yaziwa abantu ngoba nama gold disc yawashaya lapho ngisho ama-Sama Award mhlaba ngwenzeni ya la saqala khona ke ukubona ukuthi awu kuyasebenzeka ihlanganani ifonwa abafana bangasemakhaya ndawoni noma kwakuqhamuka nje usuke kuphi kuthiwa woza noma nani nendlela mhlawumbe uthi hayi abasemsinga abasenqotho kuphela no kusho ukuthi ngathi lapho ekuqaleni kwakuwaye ihlanganani yafonywa abafana bendawo ya ngoba ngakhumbula kahle ngoba nomjamlude ekhona nje siqale nje ukuhlangana ngathi kwangabe sikho ukuthi sihlangana ngaleso sikhathi kwakusekuthi nje njoba sisigodi sisodwa but sihlukene ngokwemhlathi ukuthi umhlathi khona umhlathi wodwa khona wasemahlatshane khona wafulamu khona wasemadoleni yabona simhlathi u5 ke lapha nasekhaya so kusho ukuthi ke bekuthi mangabe kuvalwa igole nje ke sasafunda esikoleni okuthi iganyana namanje sisekhona kodwa sasezingene eliphansi kakhulu ngaleso sikhathi ngoba sasigcina kwa standard 2 futhi makuvalwa igole njalo kwakuba nomcimbi wenziwayo ngasekhaya futhi nje gawe hlangana kusho lento eniyenza esikoleni futhi bese kunitshelwa ukuthi makuzovalwa igole kufanele kube khona something eniyenza izokwenza ukujabulisa abazali nje babazobe khona bezobona ukuthi uma kuphela unyaka benenzana okay ke kusho ukuthi weyindlela into esasport sakhona ukuthi kufanele kube nento eyenzakalayo kushuthi ke mase kunjalo ke siyehlukana ke nqina manje sekufanele ukuthi uJamlu uthi naye eze nezakhe ngale nami ngize nezami ngale kodwa uJamlu uthi thina esikhathi senza lokho bengasafunda bese engasafundi la thina besifunda khona bese funda kwezinye indawo so ke ngokuthi igenge yangakubo naye imthembile yabona imthembile la kwebhesi imthembi kakhulu manje nami ngale zangami ngithi sizi manje bebona ngeke bese beyapika ngoba thina sasikuthatha ngokupika ngoba wayengasafundi lapho esikoleni kodwa wayefunda droba yabona sitho sesikhali futhi uthi yazi
uba kekho nje lo ngabe labantu sabawoyini manje hey hayi le ndoda le yalibhesi ngoba nje wayifika ecindezele phela manje uthi thina singani umuntu onebhesi engangaye yakhe so nje kwaqala kanjalo ke ihlanganana kusho kodwa kwakuseleyo nto ukuthi into zasemakhaya nje kujabulisa abantu ekhaya abazali mangabe sivala isikole futhi kuthe ngokuya ke kwasuka izimpi ngakithi kwasuka izimpi ngo79 yazi mina ngo79 ngifunda bani ngifunda ngangifunda standard ngangiphase standard 1 ngo79 kusuka kwempi mina ngangena ngo77 esikoleni yabo 77 ngangena esikoleni ngifunda first year 78 79 ngafunda first year 77 78 ngaphasa ngafasela usabi kuthe ngo 79 impi yasuka phakathi nonyaka impela mangicabanga sasivalele uJune asibangesabuyela esikoleni kwasuka impi yasuka lapho ke impi ke kwakuhlukana kwethu nesikole ke waye leyo nto ukuthi sekuhlukene impela nomunye nje sabizana amakhwela nje kwalo asazi ukuthi yabo sasahlangana sihlangana phi la eGoli ukuthi hawo siphelile into sikuhlangana ke nababuyile bakubuyile ngasemakhaya bakhe abanye abasabuya ngisibe kuleyo ndawo kodwa mase sisila eGoli kwabuye ukuthi phela singabandawo yabo thema sihlangana ke sesihlala ngandawonye ngoba isikhathi la impela esafumela khona ukuthi size iphume ihlanganana kube ihlanganana negama lafonyelwa khona lafonyelwa eJimmiston la sesihlangane khona sikune ubaba abadala nje laba besebenzela ngakhona nathi sihlala ngakhona emafemini sinendlela yakho manje ukupractice kahle sindawonye laze lafomeka igama ke lapho ngo88 yabo ngo88 ngo98 ya ngo98 lafomeka ke igama hlangana hayi 98 ngo88 ya ngiright ngicela 88 lafomeka igama lehlanganana ngoba lapho kwasikuno baba ngisho ukuthi baba abadala nje esasingaphansi kwabo vele laba behlala esihlala khona so kusho nabo sireza phambi kwabo nje yabo kuze kuqhudelana nakhona lapho kube namaqembu nomunye ephathi iqembu bhejelwane ziwine khona la ishana zodwa ngoba ngisho ukuthi ihlangana leziziphuma lapho manje bethe labo baba kahle nini hamba nini no record so keep imali yabona siqale ke manje ke qala ke bungavele nje uthi ngoba uphethe imali yakho bese uhambe ongena e-studio cha bekunama producer kufuneka wena wenza ingoma mhlambe 3 songs wenze 3 songs ihambiswe company leyo producer ninika iproducer leyo 3 songs edemo nizonika iproducer izoyithatha isayo kuhlala phansi nabelungu neboard wena umlungu akukhuluma naye wazi ukuthi wena imali yakho futhi uyazi umlungu wakho lo producer fike uhlala ebhodini ke mayiphasile lapho kwazonifonela uproducer noma nibize e-studio madoda senibhukhe seyikhishwe ke imali ukuthi imali ina nazi uzontshela nje uproducer ukuthi e-studio ngela ngekuthile madoda nakho ke ziyakhala nangempela ke saqala ngempela nje ngamademo ayazi amamaningana lokho efeyifila mangicabanga enye kuqala sayenzelela le iSoweto David Masondo iqala idemo lapho ekhwezi wona studio sika David Masondo lapho sayenza lapha hayi angaphasa leso ngasaphinde sayenza phenye khona la eTropini bese la eTropini David Masondo saphinde sazoyenzela la eTropini yaphasa ke le lapho umuntu wayephasisa yaphasiswa njengoba sisho ukuthi ubongani ngokwangubani esamthola ngaleso sikhathi umuntu owakwazi ukuthi athathe umsebenzi wethu waproducer wethu wasirecorda njengoba esho uJamludu kwa iCD uqala ngo1993 kwakuyisihluko sayisithi induku ebandla noma ayilalela isound yakhona kwakuseyiphuka nje sound uyabona into zakhona vele nanokuthi ke vele njengoba esho ukuthi kwakuna isikhathi sokuphuma udlameni nakho kwakushona vele uChrisana impela ngalo day nje kwakungathi uChrisana so kwanakho ukuthi sekunalo utatata vele nje izinto azangenzeka kahle kanti nathi sisaqala
kodwa sayibona ayikhona yenza kodwa washo ukuthi siculile alright kwaqhubeka uthe ngo 1995 yilapho ke esibuye khona ngesaphelisizwe ngoba induku ebandla ithe mangabe irecord kwasho ukuthi irecord kavele kuneyinkinga nje izweni kuyaphithizela noma ingatholanga isound right noma ingarecordanga kahle kodwa ayitholanga lutho nje okungenza ukuthi iphusheke nepromotion nje ezange ithole ngoba sasigcina ngakho ukuthi mhlambe lawo mashows nyana enziwa special 5 ngoba isikhathi esiningi sasihamba ne special 5 mawamashu siphume nayo promote ngaleyo ndlela kodwa nje ayizange senzele lutho impela ngamanga seqwa unyaka 94 kwathi ngo95 sase sibuya ngonesaphelisizwe hayi sazama impela ke saqala yenza ngcono kunaleya ngcono kakhulu impela kakhulu nje sakhulu impela ngoba ngisho nokuperforma saphuma ngasephelisizwe impela ukuperforma nje malokhuzana lama promotion la yenziwa amakhulu kujwayele ubona ama promotion la khumbula nje kwazi enye kwazi kwalimala abantu lapho sesikhona lapho limala abantu dubula la kwamayimela lapha yabo so kwakuvaleka umgwaqo kwagcina sekuba nechaos nje kwali amabhune silumisa abantu ngezinje yabo kwanomsindo so lapho ihlanganana isingena kubantu ngalendlela ukuthi abantu sebeyaqala ukuyinaka manje ukuthi naleli qembu ngesaphelisizwe kutheke futhi sasalalelwa futhi sathi 1996 saphinda sazobuya futhi sazothi 97 ufinje umkhuba wethu besigrand ukuthi sithi ukuthi kancane sithi break bese sibuya besingakhiphi unyaka nonyaka isikhathi esiningi sasithi 97 sibuya sino 97 sesizothi mhlaba ngikwenzeni hayi konakala hayi kwayibhomu la ngempela ke kwayibhomu kube kuthiwa mhlambe iyayithole kulezi khashanyana zokube umculo awusunakiwe hayi yayizosambisa kakhulu nje yayizosambisa kakhulu yayazi liyangoma ka mhlaba ngikwenzeni ihlanganana kimi ifana nekashuna umuntu ekhala ethi ngafa ngafela uba iyefana ngendlela ezayingene ngayo ngalesa sikhathi kubantu ayingene kabi yayifana but nje kwakuthi isicathamiya sasivele sasinaleyo nto nje ngoba sinamanje silokusa ngathi siyacindezeleka sikazi siyithola indawo yaso kahle kahle ngalesikhathi kwakumele ngabe uhlangana nje kwangabe kukhulunywa ngayo ukuthi kuthiwa kusayinge isihlangana le yabo so ke izinto ke azenzeki ngendlela efanele zenzeke ngakhona so ngisho ukuthi ke usuka lapho ke sazokhipha ingoma ngicabanga ukuthi yokugcina egala ngoba njengoba sikhuluma ngeRPM sakhuluma ngobongani kuthe mase siza kusaphela isizwe ngo95 ila sithole khona ubaba uNtuli ungane zamfisa uyena ke esamthola simthola ngomunye umfowethu wakwaZungu abathi uJesu ngoba ebona naye ukuthi umsebenzi wenzakala kodwa kwasiphazamiseka kodwa manje sisafisa ukuya phambili kodwa manje indlela encane cha Nkosi yami wayivula indlela wazomthola uNtuli wakhuluma naye wathi hayi usafuna wathi naye ngeke ekwazi wathi lona wathi ufuna idemo wathi uJesu hayi ngicela ukuthi idemo ungayisebenzisi asambe wena uzobona khona ukuthi wathi ngizoba recorder wena uma ngabe ukuthi uyaneliseka uzobusubathatha nothi idemo siyaba recorder makuthi uyaneliseka nje wena uzobusuka bathe mawaneliseka kulungile uzoyibhadala imali yakho ngempela sasiyongena sangena edowntown sangena sashayisa phelisizwe wahlanya uNtuli ngithi wayiqala vele naye futhi uyena asingene ngoba ngisho ukuthi asingena ngedemo wayithukile ukuthi izobhuka istudio ngenje kana ngabantu engabazi kanje yabo noma ezwa kodwa kwakungakabi akayiniki ukuthi khona into engenzeke ibe yiyo yabo ngoba sasenze album e1 engacacanga manje mangabe sesizokhipha lesaphelisizwe ufuna yena engabe sinza idemo wathi cha wathi hayi uJesu wathi hayi no ngicela singasiba record straight
hayi sathi siqeda wayesejabule impela xhume bheka phezulu yena ngingaba yes ithatha khona lapho uyayi sina sathi masiqede nje master wasikuthi vele sesina ikhampani obvious wathatha ayihamba nayo waya ikhampanini so vele kwathola ukuthi ikhampani ithi vele ngoba useyizwile nayo hayi saqhubeka sasebenza negalo siqale lapho ukusebenza negalo kade siwe RPM kusho ukuthi kwakuyigalo kodwa wayisabizwa RPM ngesikhathi siqala ukurecorda nayo thina hayi saqala kanjalo negalo kusaphela isizwe sizosha umhlaba ngokwenzeni nje sesikhona lapha egalo sesihamba nayo intulu hayi senza umhlaba ngokwenzeni siphinde futhi sizokwenza eyokugcina mancanti yokugcina egalo leyo kwezinsizwa nophelela iyo ke yokugcina esigalo sikuntulu ngicela ukubuza ngizobuya ngaqala kuwe baba hayi ngiqale lapha nendawo manje niyangena kumculo ngalezi sikhathi vele ningena nasho ukuthi naniculela for fun ukudla izingane nje yabo ngolimi lethu lamanje ukushaya amatshitshi emfuleni ezozinto na nganishaya amatshitshi nangingafune imali ngangafuna ukuthi khona imali yenzeka langayazi leyo nathi nishaya ngibona buya amaplaka yini nale platinum nazi nokuthi khona imali ngibona into enhle nje nini khona nanakuzuza kodwa ngalezi ayikhathi ngoba nanisebenza lo msebenzi until manje nje nithi nayibona imali ehlanganayo ya mfowethu ngingithi nje njoba inkulumo vele nasekuqaleni ngithe ngiyiphosela umuntu omdala ngapha engingakusho nje ababukeli nesizwe silalele iqembu nami njengomfana wakhona ekhaya eMahlaba ngilijoyine selade laba khona vele abantu bayazi ukuthi umpishi sade pishisa iqembu bekuushanga yabo ngajoyina futhi nami ekhona khona ngalombuzo wakho njoba nathi ke ade thina sisemakhaya sibancane sebecula vele obhuti sawuthanda nathi umculo kwasho ukuthi sikhula ngawo vele becula sasibona sasizwe ukuthi hayi bacula kamnandi obhuti kodwa ke vele ngiyacabanga lezi akhathi vele kwakuseyikho ukuculela khona ubumnandi nje ukucula ukuthi hayi masiculile nje amnandi ngingekho kakhulu ubheka ukuthi iso lithi njo ekuthenini kungavela imali noma yayi ngavela kodwa nje kwakungekho kakhulu lokho yabo ngicathi kwalimaza nakho lokho kwalimaza lokho ngalezo khathi ngoba ube nabo base beqaphela ukuthi vele siculela ukufuna imali manje ukuthi sithole imali mhlawumbe nesola lizothi njo emalini benze show ukuthi bayabheka ukuthi mase beculile egcineni kufanele kutholakaleni yikho ngithi njoba ke inkulumo izobisela ekhona nje iphushela ibamadoda amadala baba Jamloti yebo mfowethu umbuzo safana aninalwazi uthando kuphela nje lomculo thina mfowethu impela iqiniso nje lihle imali sasingaze sizwe nokuthi laba bacula wena bakhona abathola imali sazathi ucula nje na bethengi labathengi ukuthi naleyo mali ishonaphi mhlambe soyithola mhlamba siyithuli cha sasingasathi thina sijabule ukuthi masikhiphe nje album hayi abantu bejabula ushosho uma sithambile ke siyocula la uma show sothola lokho okuncane sazazi ukuthi lokho nje sikuthola lapha ema showini lokho manibona lela uma 5 aphoswayo lama plug manibona lama plug akufiki nje ukuthi khona okwenzeka kwemali nibona into enhle ukuthi ayisisebenza thina masiculile nje sazi ukuthi futhi asizokubheda inkinga yakho na socula nje ukuthi kwenzekani ka sisazi ke phambili usho ukuthi la sike siyabona nje njenge RPM nje nasisho cha lapho ihlazo mangalisho ngeke ngikusho asitholanga lutho engibeka kanjalo nala futhi egalo egalo noma ngabe ayikhona imali nase sibheka kodwa yikho lokuthi sasingazi futhi nakhona sitholanga lutho laze sathola khona kanconywana ingane zomacha zasizama nyana noma kwakungekhona ukubheka utho lokho abakushilo kodwa akufani nalokho ngoba usuthi hawo wathengisa ama CD yangaka uthola imali enganga lama CD kusho ukuthi iCD imali kanti
ngoba ngababuza impela mina usho uthi lishumi phela mawungathola mhlawumbe uthi mhlawumbe ngiyabe ngilakethela nje unidayise 15000 copies 15000 imali futhi futhi i1 phela i1 kade ngingavunyelwanga ukuthi wona khona ukuzithembiso zemlomo ngeke ukuthi cha basho bona bathi abanayo contract ngane zoma bathi cha abanayo contract awukho kwakufananga kubo naqala uyibona saqala sayithola impela ngane zoma iminyaka yonke yomthathu ngoba senza nakhona senza ama-album amathathu egalo abamathathu enganeni zoma abamathathu bele yake RPM yokuqala futhi sekuyi7 bisina galo senza 3 futhi nakhona njengokusho nje umfethu senza amathathu isaphela isizwe agcina ngayo usuka lapho ke nxaqela ukuzalwa kwezinsizwa 1988 ngo89 sasesiyengane nzoma ushobeni baba Mte uqala nini ukubona ukuthi hayi ngeke kukhona ngontsumbullwana la uthina nje besinganakile uma ngingakhuluma iqiniso egalo besithola lo sheleni kusho ukuthi ngamanye amagama besinga thina njengoba sisho ukuthi besingakazi ukuthi khona into efanele itholakala emaculile kodwa ke saqala ukubona mina ngaqamba manga ehlanganani imali ngaqala ukuyihola ihlanganani u10 rand ukuyikhuzana ama royalties serious 10 periqinisi oyibulele ngalesa sikhathi ngiqala vele ukuthola imali ngangizothi ngiqala ukuthola imali ngihlabelele ngayibulele vele ngangazi ukuthi khona imali ezothola kodwa nje mangicabanga kwaku10 rand mina engayihola ngoba imali yonke kwaku90 rand ithola iqembu vele sasu9 angithi njengokuthi 10 rand nje sasu9 eqenjini kushilo 90 rand 10 yabo nakhona ngoba saqala ukuthola lo 10 rand saqala ukuthola kusa phela isizwe hayi le uqala cha uqala nje ngikhumbula kusaphela isizwe ke sawuthola 90 rand la ngiqala bona ukubona ukuthi kanti kasiqiniseni hayi qinisweni futhi kuzolo ngoba nabo basho futhi hayi bona manje ngaphusha kahle izokha 20 rand ama ethi nje hayi lungile hayi saphusha futhi saphusha ngempela phela sasiqhumisa ibhomu lelo bhomu ngimakuthiwa yabona ke mangathi nje uqinisa ke yabo ngaleso sikhathi ngingaqamba manga ngiyayazi imali yakho na phela imhlaba ngiwenzeni angifuni qamba ngisayithola imali sayithola imali ngoba sawuthola u5000 rand iqembu lonke ngalize ngoba ngikutshela ngithi ngitshela iqiniso ukuthi sayithola ngoba sawuthola u5000 rand ngoba sisho ukuthi ngoba ngisho ukuthi kwaba nendondo lapha yamasama yabo cabanga ukuthi mawuzoshaya indondo ngasama kusho ukuthi uthengiseka kangakanani yabo platinum yabona but kodwa ke yingakho ukuthi kusuka ku90 rand wa 5000 cabanga ukuthi imali engakanani ayinasebenza khona sabona hayi cha hayi siyayibuza sisiza la kuhle ke siqinisa nayibubuza hayi saqhubeka ndoda saphusha ngazi sibuye kumculo wethu esicathamile umculo lo wamanono kodwa abantu ababoni kanjalo ngendlela abangawuhloniphi ngawo nabaphathi ngokunjalo hayi futhi ke wonakala kwaphambana kakhulu ngoba umculo wamanono kodwa mawusuya kubantu abawufuneka ngabe bawunakekela bawuhliphiza umnono babuhliphiza nje bawubuya angazi buyelwa phansi kanjani umculo but uhlula noma usuthengisile kahle nje mfowethu mina ngendlela engagcwalisa ngawo lenkulumo yakho umculo wesicathamiya kahle iwona umculo wesintu ngokuphelele nje makukhulunywa ngomculo wesintu ngoba phela umculo ongenakho okukhalayo umculo nje wamazwi nje phele wodwa kodwa
la ezweni lakithi kubantu bakithi njengoba ungowesintu nje kubantu bakithi awuyitholanga indawo ucindezeleke kakhulu uze uhlonishwe kubantu abangesibo abantu besintu ushuthi bona bayawuhlonipha ngoba nakho abawenzile baduma ngawo okufana no Black Mambazo bayahlonishwa namhlanje emazweni hayi la ezweni lakithi sebebahlonipha ngoba sebehlonishwa kwamanye amazwe uyawubona ukuthi ukhomba ukuthi wona umculo ocindezeleke kakhulu vele la ezweni lakithi kanti wona umculo wesintu ngempela ke umculo wesicathamiya ngendlela engibona ngayo ngibuyele kancane kule yezimali ngendlela okungakhona vele ngendlela abafethu abachaza ngamoto uyabheka ya kwalimaleka kakhulu ukungabi nalwazi komunye umuntu ke engakuthatha lento eyihleke kodwa ngaleso sikhathi ulwazi lwalingekho nayo sazi manje usazi ngoba sekumanje naye ube kwakuye ngalesa sikhathi wayezobe ngazi yabo ngoba into iya ngokukhula njobe echazile umfethu kwakukhona oproducer abekho manje oproducer kodwa ngalesa sikhathi babekhona labo bantu iboka babevimba le yandawo yemali ngoba imali yonke into buyizwa ngabo kwakufanele kube yibo abenza yonke into wena mculo uzozwa ngabo yabo yibo ababevimba le yandawo yemali ingakho ke la kwakulimale kakhulu ngenzeka ukuthi imali ayiphelela kubo masibuka angeke ukuthi kungenzeka iyayiphelela lapho vele ngoba njoba ngisho ukuthi yibo ababevimba lapha lamhlanje abekho okay umuntu omanje njoba bengasekho engakuthatha ukuthi walamadoda kanti lamadoda onqimi why kanti kwalungekho ulwazi naye wayengabe ngazi kube kwakuuye ngalesa sikhathi uyabo kodwa ke futhi khambe kwahamba ngicathi ukufika lapho vele sebelo bethola labo nsumbulwana abancane wavuleka umqondo ukuthi lento esiyenzayo inemali ngicabanga ukuthi ilokho okwenza nokuthi kugcine sekusuka ecompanyini yaseGalo ukubona ukuthi hayi mhlawumbe ke siye kwenye ikhampani sibone ukuthi kiyo sizorobheka ngoba kwase kukhona umqondo ukuthi lento fanele ibe nemali kodwa kusho ukuthi siyarobheka kunalento ukuthi abantu abazorobha ikhampani lo muntu kungekho kunaka ukuthi ngayi lo muntu kube ukuthi nje ikhampani esirobhayo yabo ukukhomba ukuthi vele uqala kuvele labo nsumbulwana abancane ababe bathola kwavula imiqondo ukuthi lento esiyenza umsebenzi esingathola ngayo imali yabo babujamlodi yebo mfethu ngifakaze nako lokho nje uyazi engikhumbula wethina ukucula labo producer mina ngange ngibabuza kumalini ukurecord i-hour khona nje nangaphosisi wayekhona umuntu ekhala siqala ukubuza uNtuli wathi uNtuli u7000 kanje ubusuku ngoba sasibese record ebusuku thina isikhathi esiningi ngibuza uyani kumalini la i-hour uthi uyani emini ku 180 ebusuku is 250 u7000 ebusuku la besho ngiyabona uthi ngoba nje senza i3 days eGalo kulokho yenza recorder sa mixer kwaba yini ngokuthana ushuthi 21000 now bala is 2750 yena wayethe 21000 ngithi yabona ukuthi o producer nje besho mfethu indaba ibilapha ko producer akutshele enye indaba ngoba nakwabanye nje sesibuyile lapha ngambuzo omunye malini award 1500 kanti ke isikhathi seli u280 ubusuku ilanga elilodwa 280 1005 bala kamalanga amathathu u4 uthale mhlambe 5 days ngiyabona ususedlo 10000 manje le mali iza kuye ephaketheni mase senkampanini no 200 bani kusho phela ngithi nazi lokho esikwaziyo phela ikhampani ikhipha imali phela is record thina sazi nokuthi ikhipha emalini uye waziyo uyabona kanjalo ekhona sishayeke kakhulu bhuti sishayeke kakhulu ngoba namanje sashayeka vele hayi ukuthi khona usekukhona ubungcono obusekhona manje sekuwuthanda manje ke sekubuye exake nalabo kuthiwa i-manager sithi umuntu i-manager asazi igama lithi yini manager yebo
nakucabanga nje kahle imanager thina sazi ukuthi umuntu mhlawumbe wangakini enimthembayo ozonithatha aniveze anganirobhi mhlawumbe nomuntu enimaziyo noma ngena kwangakini ngoba phela kade sibana uthi uyena impela ohlala phe kwakho ushone phansi wena imthembile esimthembile akhethi niyankoloda ukolodani sikolodani ngoba sikaze siboleke imali uyabona nje into enjalo nje mfethu hey bona bagqilaza baba umte umculo uyashintsha sawubona amaskandi bakhombisa ukukhula manje nayo sibona bakhe imizi ne ucothoze kunokuthi ukukhulu ushona phansi kakhulu njoba sikhuluma nje indaba yawo ukuthi isenzima indaba kaCothoza isenzima njoba sichaza futhi ukuthi thina sifike kunjani la emculweni ingakho ubone ngathi asigive up izinto ezizenzayo nje akube ngathi akwenza kangalutho kanti kunzima impela ayikancane futhi kunyakshezi ya kodwa nje ngoba sasingaphoqwe umuntu futhi sasingazi ukuthi sigijimisa ini kwakuluthando nje uma ungabheka insizwa zehlangana mfethu iphelile yes yabona nje ubona labafana nje balandela abanye kodwa ke bangcono bona babaficile abanye baye bengasekho kodwa njengompisho nje wesho wamfica sekhona nabanye nomunye umfana afika naye futhi naye usazwadlula naye emhlabeni baningi abantu abahlangana nabangasekho mfethu uma ngikutshela iqiniso kuhlangana nje abantu abadala yimi naleli khehla manje besiwu4 ke kusekhona udludla noshulu so ke njengoba nabo base break sisasele nalendo ke thina sibadala engimangutshela ngabantu abadala kuyihlanganani and ngize ngizofaka lo mfana njengoba wathola iposition enzima lo mfana ukuhamba kwaliyansizwa ngifuna ukutshela manje enzima ngoba namanje ya ukuthi umuntu uhambe vele naye izingene lento ukuthi vele ayikho into engizoyenza kodwa yayinzima ngoba wawubona ukuthi inzima simkakile kudubonthi inzima ukuthi ngoba simkakile ayikho into azoyenza kumele ayenze lento kodwa yayinzima ngoba wayilandela insizwa yayinzima kakhulu wayilandela insizwa yayinzima kakhulu yayinzima le insizwa le yayispecies athini so kodwa ke ngenhlanhla umfana wagcina naye eqina waqinela endleleni ngoba siseduze kwakhe wazwabona naye ukuthi hayi akufika akufa umuntu kuyasetshenzwa nje wayibamba nje ukuhlangana namhlanje uyisekhona naye futhi ngicabanga ukuthi ithemba akanalo kakhulu ingoba kusekhona leli khehla eduze kwakhe naleli usenalelo themba ukuthi okay yonke into isese right ngabe mhlambe nayo sayi ngoba ngisho ngithi baphela abantu baphela vele nabo sebekhona indimeni baphela uzothwala iposition nje yena wayithatha engakayitsheli ukuthi sequalify ngokangakanani ukuhlangana nesena lokuthuka vele ukuthi usesebenza neqembu elikhulu yabo kodwa nje kwaphoqa ngoba kwasekufanele sambona ukuthi umuntu ongakwenza lento ikhono lakhe ilo ngoba kwawathiwa ithweswa mina intambo ngathi nanga ibanjukile bathwesa nami ngathi nayi mina ngiright ngasebhesini nonqwaba owazama unqwaba bakwazama unqwaba nenkosi yamathuthu yathi kodwa umboti nawo usho nje wethukela usho ukuthi hayi baba Jamlot yena njenge legend ehlanganani kuyiqinisa inganani khona umbuzo enguthole ngifakile ekhasini ukuthi ngizobe nginani bathi hey awusipuzele ngempela ukuthi bathula bathini umbuzo lo ubuza umuntu umfazi omnyama ethatha ingoma yabo nenye athathwa yibhova zikhona lezo ngoma kamfazi omnyama ibi angazi inkiyankiya noma yini awashi lo hayi yena phela kosamthina ke njengoba sasingenanke phela ingoma zadoya ingoma nje yayithini lo ngoma inkiyankiya
iyo lengoma desicula sithi mhlaba kwenzeni ikuleyo ngoma igcina sithi iyankiya umqumene la What's umqumene ngikhona madoda iphi ngama umqumene wazi ikhona nje iyahlangana baba yini leyo ngithele yona ukuphendula nje mhlawumbe abalaleli abathe ubuza lo mbuzo ngicabanga ukuthi like thinini bethi iqembu lathu lalathini hayi akusinto vele leyo engakhulunywa ukuthi uzothi umuntu waye secula ingoma yethu ngoba okay vele ke ayiculwa esinye isicathamiso ukuculwa ocula mhlawumbe umaskando lo ocula igospel ene lokho akusinto vele singayenza ngoba baningi mawungaya ngalokho uzobuza banike baningi basika nje umuntu naye sike esho ngendlela yakhe kodwa uyizwa vele okay le ngoma yile yethu khona nje ngizwile yabo umxabanyana uyayibona ngathi mangizwa ngathi ngisibusiso Robani mama mupho baba yes uyibeka vele straight kodwa nje straight nalethi Shimano ukhona okwayicula Shimano ongiyeke yabo bayasika nje kodwa ke asibona inkinga ngoba phela umuntu usuke eyithandile futhi ezocula ngalondlela yakhe akacula ngayo umkhome kahle ihlangana hayi khona kuyacocula lokho akunankinga yesikhulumela yini ngoba phela futhi umuntu mayenza into yakho uyawuthathe ngokuthi thina ushuthi imnandi lento nje benaye ithatha nje uyabona uneqembu uyalikhulisa kanjalo le oke wayibuza yokuthi njengamanje siyabuka abaculi impela benza izinto ziyalunga kakhulukazi vele nje obushilo uthi uMaskandi ngiyacabanga mina vele ilento yokuthi nawo ke vele umculo futhi unayo ke nje leyo nto ukuthi abantu mabesa bheke kulolo hlobo lalo mculo ya abantu babheka lapho nje mase futhi bephumile kuloyo kusekungena omunye bebheke lapho nje nakho lokho kukhona kodwa ke kukhona nje vele ke lo wesicathamiya nje hayi ukwazi ube sebalazweni kahle impela njoba sike saveza ukuthi kakhulu ucindezelwa nje vele khona la sesiyaqhubeka nokwenza ngoba siyawuthanda nanokuthi bakhona abantu abawuthandayo nanokuthi wona okukhombayo ukuthi ukhona nama radio station ayakwazi ukuthi usebenzise ngoba sawudlala noma ewudlala khona ekucindezelekeni ngoba awudlala ngezikhathi obonayo nje basuke sebedlala nje benze ukuthi bayazi ukuthi bakhona bawuthandayo lo mculo kodwa kube nje nawo unikezwe ithuba abahlela imicimbi benze sure ukuthi bayifaka yonke imculo ekhona beyifake mhlawumbe nawo ngabe uyavela manje uyawubona ukuthi uyasalela emuva ngendlela osalela ngayo emuva omunye osujoyine khona lapho kushona phansi ilokhu kuthi umgxobanyawo siyefana nalabo ngoba sicindezeleka sonke phela sishona phansi impela ubaba ngapha babujamluthi umtekhala ubalule udaba olubalekile washo ukuthi njengamanje amakhehla amadala wena naye kodwa beniba u4 ukhona ubaba uShwi noDludlu kodwa abasekho siyazi ngoba bangasekho kulimaza kangakanani neqembu lokho lakhe nje ukuphuma ababa waShwi obekhona la eqembeni angazi noma ubaba uDludlu becula naye becula impela mfethu beshana ibhisi wakwabo kwalo no wabwaka mfethu akusilimazanga leyo nto ukuthi nje ngoba phela umuntu akafi kwasimosha enhlizweni bhuti ngoba thina nje asazi ukuthi beze besiyeke ingoba ngani ngoba thina sasingasicala ukusho ukuthi ke mhlambe na ukubheka lesingeke sikufihle ingoba mhlambe umfowethu babe mhlambe bembono yabe ngabonanga naye usho ukuthi lo wakithi wacama ehlangana nangishiya anginankinga nayo bona basho ukuthi bayiyeka omnye wathi uyayiyeka manje leyo nto sibona yasimosha bhuti yahlubula impela namanje mfowethu ubani wathi uyayiyeka
cha lo kwadlula wathi uyayiyeka sengisholo kubo bobabili nolona ushuyi wathi yena usathi usamila ncane usho nje lezo zinto ezinjobe esho nje umfethu uthi salindile mhlambe nabo basangahamba khambe kuthiwe ngoba azange sisho lutho asazi lutho ukuthi mhlambe khona inxa esalinxeka ukuthi akukho akudabulanga phakathi iqembu lokuthi khona mhlawumbe abahamba nobaba ushwi khona bazosala ngapha uhlana lutho bhuti ngoba sasala nje lezi ingane ilo wakwaNgcobo iloya bese u5 sasala sawu5 angithi ukhamba bese u7 sale sawu5 ayakekho okwayo sasala nje sale noma eda edela phezulu kwabantu abakhona abashiya bekhona mhlawumbe sesidela phezulu kwabo nje akekho umunye wathi mhlawumbe iqembu lehlangano uhamba nabo noma useyama ngoba bengasecha kwaba yibo nje seqhubeka mangabe usekuleyo nkulumo nje mfowethu kumuntu obukelayo nozolalela inkulumo le okufanele ngicabanga ukuthi kubantu kufanele ingene kahle ngoba abantu yabona inkulumo bayishintshe inkulumo abantu beyicuba indaba mhlawumbe kugcine sebethi hayi obani hayi abamfuna ubani eyo okufanele nje umlaleli ekwazi abafowethu saphathe kabuhlungu impela ube bemeqembini kodwa nje hayi akekho nenkinga nomunye nabo namanje futhi asinankinga nabo futhi namanje mabe ngabuye eqembini thina si right akekho nje onenxa nomunye umuntu ozokhuluma inkulumo yena ixove ngokwendlela yakhe cha uyobukhulumela iphutha nje ihlangana nje obikhuluma nje sikhuluma into eqondile nje abafowethu asinankinga nabo ukuma kwabo futhi kwasiphatha kabuhlungu ngoba bashiya ikhala okay ke kodwa saqhubeka thina neqembu asinankinga nje noma kunini futhi asinankinga nabo umuntu engacuba ukuthi hayi ubani akamfuni ubani nombani uhamba nobani noma unjani akukho lokho siyazizwa ezibhlungu lezo asingene ezemnandi ningasabatshontsheni manje ababukeli ukuthi khona okuphekwayo ngifuna ukushaya ngifuna abantu bezwe ngento njengenyoni uthi qho sifuna bezwe ngesagile kodwa phela bangakuza okuncane phela vele ilithuba leli kodwa kuyaphekwa vele studio kuqediwe manje noma kusele nje ukuthi emaphethelweni phela ukuthi no yabona inyama oyipheka uyigwaza uyizwa ukuthi siyakhombisa siyavuthwa silindele nini noma insuku ayikaphumi idate noma yini for manje noma yini kodwa asikabi na edate show iqiniso lihle asikabi na edate singayimemezela kodwa nje khona siqondile sikusele kancane singakusho lokho ngokungananasi nje ukuthi abantu lokho abakwazi ukuthi iqembu lehlangana nelikhona ikabi futhi liyeza ingoma kungekudala nje yayi date khona sikabi nayo esingayisho straight kodwa nje liyeza sesiqedile ukurecorda sesiqedile izinto eziningi kusele nje into ezincane iqembu lehlangana liyeza liyashisa futhi singanxusa nje ukuthi abantu support besixhase abahleli imicimbi ke beyimeme ihlanganana umuntu ekeyibone kahle ngoba nase stage asisaba lisabi iqembu lehlangana nase stage umuntu uyaneliseka mase sifikile iyezi ingoma lokho nje abantu abalaleli ababukeli bekwazi ukuthi iqembu lehlangana likhona liyashisa ke futhi impela sikhuphula kakhulu amasokisi ngoba lo hlezi likhona nje abantu mabesalifuna ngoba abantu abasho bayasha abantu bethi ningaliyeki okungaki lo mnyaka lo likhona was 31 sasaqala ukwenza album 1995 31 was 31 lo esikole and sebenzile mangathiwa nababukeli bePerfect TV abathandi bamaskandi umgcobanyawo isicathamiya athina wakho ukugcina kubo hey mfethu ngiyacela impela nje ukuthi abantu ngemlomo ezinkulungwane ngiyacela ukuthi ihlanganani bafethu ngicela ni support khona nento ekade singazazi lokho kokwani okufakwa lezi zinto lezi
le entshale cha lezo zinto le social network lapha nobani bazosithola ngoba nekhasi impela le hlanganani bazoqala ukulithola kulonyaka sizolenza Bhuti awakho ukugcina nabathandi bomculo ehlanganani ayengakusho nje okugcina yikho ukunxusa wonke umuntu othanda umculo noma imuphi hayi othanda isicathamiya kuphela ukuthi iqembu lehlanganani umuntu besixhase besisupport besenze njengoba sesichazile ukuthi yonke leminyaka sidonsa ngoba enye into abantu banokuyitsho ukuthi hayi labo bantu ba right man labo bantu kade bacula labo bantu asinalutho lokho nje abantu fanele asinalutho njengoba debesha bafethu akaze kutholakale lutho asinalutho yikho sicela ukuthi abantu besichase njengoba usaqhubeka sicula sabenzela besho futhi mawukhona la ukubhede khona bengesabe besitshela hayi la kuyabheda la silungise abahleli imicimbi besiqashe besifake nathi ilokho nje nginganxusa kakhulu kubabukeli sibonge nethuba esilitholile baba Mthe awakho ukugcina nabathandi bomculo ehlanganani okay sesihamba yes cha babukeli bonke nkosiyami siyabonga nje ithuba nabo ababukele ukuthi bayinike leso sikhathi sokusilalela ukuthi sithini ngeke ke vele sithi size sigiqonke amagula ngoba masingaya ngomlando ehlanganani hayi kungasa futhi ziningi nendaba thina kade sishawa izindlu ngempela masikhuluma iqiniso nje utheni hayi ihlanganani mfethu hayi inomlando omkhulu kodwa engowasisho ukuthi ngeke vele sikwazi kodwa ngicabanga ukuthi kulokhu esikuvezile kubalaleli nakubabukeli kukhona abakucoshile okuncane kumlando ehlanganani njengoba desichaza nje ngokwemali noma singachazanga konke kodwa nje ngiyafisa ukuthi kugcwale ekuthenini kusuka kwethu kuyigalo izingqinamba zokubona ukuthi ngathi sesiyahlashukela nanomsebenzi kodwa asiboni ukuyaphambili kodwa sesiyahlashukela ukuthi kuyasetshenzwa la kodwa manje masibheka amasenta awasinelisi sadlula sayingane nzoma lapha nabe kusekhaya kimi yabona sasebenza nabo futhi engingasho ukuthi akubange kusefana futhi na segalo kwathi ukuthi uba ngcono kwakuthi ngoba ngichaza ukuthi kuyakhuphuka lento uwazi izinto ugcina usubona vele ukuthi nakho la ngilimala khona yabo enimosubonile akulula ukuthi uzoqinisela ubone yabo vele akusafani sesikhathi ya safana ngoba usungakazi moswazi yabona angithi lo ukhuphela ukhuphela kwakho niyafunda khona lokubondo usuqala na ukubona hayi kanti okunye kwenziwa kanje okunye usuyakwazi ngempela manje umuntu usekushaya ukushaya ngakho kanti vele usuyakwazi yabona usuyabona ngilimaza sekuyadlula sadlula ke sahlala engane zoma nakhona wahamba sabona ukuthi hayikhona kusekhaya impela kodwa hayi ngathi sabona kakhulu ke ihlanganani ibilandela ushini nomuntu ekhala yabo iqale ihlanganani ushini nomuntu ekhala ngoba ubengakabikho siqala kogalo nje akunashini umuntu ekhala vele kusehlanganani lapho sihlanganani nje la ke sizoqala khona sithi ingane zoma bese kuzophuma ushini nomuntu ekhala qala nje ukuthi ingane zoma kwakuthi ibandla nalo yabona ngapha akuselunga kahle uma mina sengivulile amathuba ngapha hayi madoda sayasambeni sonke kunjalo nje ubona sathi masisuka khona futhi sayibula ehlanganele kunjalo phela sihlukana kwaba yilokhu saba njalo nje njoba namanje silokhu sibambile noma sesibancinyana esikhona silokhu sibambile njoba beshoka abafethu mayelana nabafethu ukuthi kubhlungu kwababuhlungu ngempela ngoba phela kufanele kube nezizathu into mayenzeka kube nezizathu ezibonakala mhlambe ke sekungenzeka ngalowo ndlela njoba echaza mfethu mhlambe izizathu kungenzeka mhlambe
kwaba ukuthi mina ngisekhona mhlambe angazi angifuni uqamba angazi mhlambe isiphi lezizathu esenza ukuthi bagcina sebeshiya iqembu lethu ngempela lethu futhi lesigodi leqembu ngale kokuthi belisebenzisa abantu besigodi kodwa iqembu lasunguleka esigodini kodwa kuthe masilisabalala la eGoli alizange libandlulule futhi ukuthi sifuna abantu besigodi cha beliqasha wonke umuntu iqembu lihlangana nani even namanje lisena abantu nje abahlukahlukene kodwa lona laliqalwe ngesigodi okubuhlungu uma sekuhamba abantu abadala abazi ukuthi sisukaphi nalento ngaphandle kwesizathu yilokho nje esithi mhlawumbe abafundi njengoba kwaba buhlungu vele ngoba wakwazikanga ukuthi yini lena esenza ukuthi mhlawumbe sibe nenkinga kuleli qembu so sisuka kude so ke bafowethu siyabonga nje kakhulu leli thuba ngelila mhlawumbe futhi siyobuye sithole siqhubeke uma sekhona ithuba siqhubeke nokunye ngoba phela umlando mude ngoba sisho ukuthi masingaqhubeka nawo ungaze kube kusasa so nje sibonga kakhulu ithuba bafowethu Perfect TV ukuthi nisinike lona nathi siqembu lehlanganana sikwazi ukuveza lawo malaka ethu ezweni silalele sibukele siyabonga kakhulu engathi nangelinye ilanga singaphinde sikuthole lithuba siyabonga mbukeli lapha ekhaya ukinike part 2 uzoza mawuthi na ucela nama views akhuphuka kuba ama views nofuna sowenza asingena ngegamekweni izinto ezimbi ngiyeke ngamasibungu nifuna part 2 kubo baba manufuna sophinda siwenze nani so into engayenza lindelani ihlanganani kusele kangaka zonke izinto ezilunga wena lunga nemali uthiwa umculo ohlangana uzofica ku iTunes cabanga awucabanga hlangana ko iTunes ko YouTube besingakwazi seyazi nabo laba bebengasifaka it's njani till this time ba